sve ove lokalne zajednice, gospodine Pahovije, gospodine gradonačelniče, gospodo uglednici gradski, draga braćo i sestre, danas, na dan Pedesetnice, kad je slava ovome hramu, ali i gradska slava ovome gradu, zaista sam počastvovan što sam među vama i što mogu da podelim ovu radost silaska Duha Svetoga nad sve nas. Jer nosioc Duha Svetoga u crkvi je svako koji je kršten. Svako pri krštenju, bolje rečeno, pri miropomazanju koji je čin svešteni, koji se čini odmah posle krštenja, dobija Duha Svetoga koji je zalog za budući život, jer niko ko nema u sebi Duha Svetoga neće moći da nasledi budućnost. Svako od nas na kraju pri rađanju dobija na neki način neku biološku blagodat, jer svako živo biće mora da ima makar malo Duha Svetoga da bi moglo da opstane i da živi. I dok ima Duha Svetoga, ono je živo. Ali mi hrišćani nekako smo nezadovoljni samo tim biološkim, malim količinama Duha Svetoga kojima se daje svima koji postoje. I zato tragamo i došli smo do toga, do istinskog izvora blagodati, a to je Duh Sveti koji se daje u crkvi u neograničenim količinama. Crkva u sebi ima tu blagodat Duha Svetoga i zato je ona punoća koja je u stvari još pre stvaranja sveta bila u Bogu da bi se razdala svima nama posle toga koji treba da nasledimo budući život. Danas, na dan Pedesetnice, je rođendan novozavetne crkve. Jer starozavetna crkva na neki način je postojala i pre Pedesetnice. Još od onda kad se Duh Sveti ili bolje Sveta Trojica objavila patrijarhu Avramu. Ali novozavetna crkva rodila se na dan Pedesetnice kada Duh Sveti je izobilno sišao na apostole, ali i na čitavu crkvu sabranu u gornjoj sobi u Jerusalimu, da bi sa tom blagodaću Božjom oni raširili nauku za spasenje sveta do kraja vaseljenja. I imajući tu blagodat, oni su uspeli u tome. Razglasili su evanđelje, krstili narode, dali im Duha Svetoga i tako crkva Božja raširila se do kraja vaseljenja. I sada blagodat Božja je u crkvi. Daje se preko sveštenoslужitelja u crkvi koji primaju blagodat od Hrista koji ima ikonu ovde na zemlji u licu episkopa. I na neki način blagodat je monopolizovana u crkvi. Govorimo za onu blagodat koja usavršava, ona blagodat koja je izobilna, a ne za onu blagodat koju ima svako živo biološko biće. Jer za punoću duhovnog života i za sazrevanje u duhovnom životu potrebna je izobilna blagodat, a ne samo blagodat u malim dozama i u malim količinama. U suštini to je razlika između prave crkve i crkve koja je u raskolu i u jeresi. Na kraju krajeva i oni koji su u raskolu služe od istih bogoslužbenih knjiga možda od kojih služi crkva. I one mogu da nose iste odežde koje nose i sveštenoslужitelj u crkvi. Ali nije to dovoljno da bi se stekla blagodat Božja. Jer blagodat Božja se daje samo u pravoj crkvi.
Zato i možemo slobodno da kažemo da crkva ima monopol nad blagodati. Ona preko episkopa koji razdaje sveštenoslужiteljima, a sveštenoslужitelji do svakog vernika, prenosi tu energiju Božju, koja nije ništa različita od ljubavi Božije, do svako stvoreno biće. Da bi ono moglo da primi po meri po kojoj se pripremilo da primi tu blagodat. Još je Hristos govorio apostolima da ne mogu da nose toliko koliko On može da im da u tom vremenu. Svako od nas treba da se pripremi da bi primio veću količinu blagodati. A to u stvari znači sazrevanje u duhovnom životu. Jer Duh Sveti je uvek spreman da nam da više nego što mi možemo da ponesemo. Ali od nas to zavisi da li smo spremni da ponesemo onoliko koliko može da nam da Duh Sveti. U suštini i to je razlika između crkve i raskola. Jer u raskolu se daje količina blagodati tolika da bi ljudi preživeli, kako bi im se dala šansa da mogu jedanput da se pokaju. Jer ako im Bog oduzme i tu malu blagodat koju daje, onda oni ne mogu da imaju šansu za pokajanje, budući da više neće imati života u ovom svetu. Ali dugotrpeljivi Gospod, milostivi Gospod koji ljubi sve što je stvorio, On daje šansu svakome, i nevernicima, i raskolnicima, i drugovercima, da se pokaju. Ali to je do dana smrti. Posle toga više nema niko šanse da se pokaje, a time nema nikakvu šansu više da primi Duha Svetoga. I zato, braćo i sestre, da hvalimo današnji dan Pedesetnice, koji je veliki dan za nas hrišćane, koji je dan odmah posle dana Vaskresenja Gospodnjeg, jer bez ovog dana ne bi se u punoća javila Sveta Trojica, iako se ona nagovestila i javila na danu krštenja Gospodnjeg, ali danas je Duh Sveti zapečatio ono što je nagovešteno, da je Bog ljubav. Danas se Bog pokazao da nije egoista kao samac koji živi negde na nebu kao sam i razdaje toliko koliko hoće nama i nema sastradalne ljubavi i milosti prema nama, nego pokazao se da On živi kao zajednica, a Duh Sveti je sveza, pečat te zajednice između Oca i Sina. Duh Sveti je ta ljubavna veza savršenstva u samome Bogu, ali isto tako ljubavna veza savršenstva između nas, hrišćana. I mi, kad se usavršavamo u vrlinskom životu i kad se usavršavamo u tajni bogopoznanja, neophodno nam je da primimo Duha Svetoga, jer bez Duha Svetoga ne možemo ništa činiti. I zahvaljujemo danas, na ovome velikom danu, što nam je Bog prosvetlio sva čula, što nam je prosvetlio razum i što nam je dao mogućnost da našu volju pripremimo da kaže svaki put amin Duhu Svetome. Da kaže da smo mi podgod pripremljeni, da nam siđe Duh Sveti u izobilju u kakvom On blagoslovi da nam dođe. Danas, dragi moji, u Gospodu sabrani, sa svojim episkopom ovde prisutnim, kažem vam još jedanput da mi je velika čast što sam među vama, kao što i pre neke godine kad smo slavili praznik ovoga grada. I zato želim da vam čestitam svima, prvo praznik Pedesetnice, koji je praznik sviju nas, ali osobito ovome gradu, i da vam poželim
da se svi usavršavate u Duhu Svetome, kako što to priliči hrišćanima, onima koji znaju odakle dolaze i gde treba da stignu u ovome životu. I želim vam da vam blagoslov i blagodat Božja bude u izobilju, da starce ukrepi u starosti i umudri, da mlade da prosvećenje i pobedu nad strastima, a vlastima ovoga grada da dade pravilno upravljanje sa ovome gradu i sa svim potrebima ovog naroda. Neka Duh Sveti sve to uredi po svojoj volji, a mi njemu da kažemo amin, Gospode.